So banange TikTok mwena bafani bange amazima gali nti video defed tukola dijada afuka ensonga muzeeyi ono ni gwe beta muzeeyi Lasidi eyayemba kemba kebeta ntalo akobye nti be kanoni mutabani wange ono sobola okubanga mubuuzaku muzeeyi Lasidi nabuti no so banange nze naikiriza nja kuyuwa omubiri muzeeyi abantu bakobere mutabani we balino byokoze mu Busoga muno okutwaliza wala ne Uganda yona omuntu wakwati atasiima kodi mamba ya ereka tubikomyawo aye byokoze osana mu ebirabo nga ifabembi ulisi wagamana mbuzi waleetya mutabani ulisi wagamana enkoko yolusongere waleetya mutabani omwana ono agamye Busoga eno abembi abakulu abembi abato twalifuna kutwaliza galala nga ifo family nabuti bakankobe group nabuti okututola galaino nembye nembani njimbaire nkali kuvwayo aye ntalo muna mutabanyi we bali alaino yesebo abambi bananga bagezigemba wa omwana ono yabona olwembo lulunyina lukasukayo otayira kumusoza idomwe baze kuba ekifanyo kukigama kya sente kamala yo okutamu ebiroose bya byona Abasoga ni batuona bona nabali kusiede okuliya kigambo kya maani aye alhamdulillah amina so ndoza nebyo bine bigambo bya muzeeyi Lasidi era muzeeyi bali kubanga ova eside district yire joli iganga noida eruuka jendi esebo we bale ino esebo yanza ino gale sebo